Izgradnja bazena u okviru različitih objekata podrazumijeva različite izolacije kao i dovode i odvode, ali se moraju pomno i detaljno odabrati i dekori, među kojima prednjače mozaici. Mozaici se od davnina koriste za specifičan umjetničko-kreativni dizajnerski izraz u enterijeru i u eksterijeru. Savremena primjena je uglavnom praktična, ali veoma široka, a najčešće se, kad je enterijer u pitanju, vezuje za prostore poput kuhinja, kupatila i holova. U spoljašnjem uređenju neizostavni su u oblaganju bazenskih prostora. S obzirom da je njihov dizajn uveliko napredovao, a oblici i vrste su različiti, mozaici pronalaze svoje mjesto i u prostorima u kojima ih ne biste zasigurno očekivali, poput dnevnih boravaka ili radnih prostora. Mozaici se dijele na spoljašnje i unutrašnje, što zavisi od materijala od kojih se proizvode. Najčešće su to staklo, keramika, granit ili kamen, a u posljednje vrijeme ima i oni koji se prave od drveta. Sastavljeni su od manjih ili većih dijelova, istog ili sve češće različitog oblika. Kad je riječ o kupatilu, mozaici služe kao fokusne tačke ove prostorije, a primjenjuju se u tuš kabinama ili oko umivaonika. Zavisno od pozicije gdje se postavljaju, dizajneri predlažu da se u dijelu kod tuš kabine koriste sjajne varijante zbog lakšeg održavanja u pogledu stvaranja kamenca. S druge strane, mat varijanta može biti pogodna za postavljanje kod lavaboa. Bazen je mnogima ostvarenje sna i sinonim ugodnog življenja u kući. Međutim, njegova izgradnja je ozbiljan građevinski poduhvat. Osim kvalitetne bazenske opreme, važni elementi su dobra hidroizolacija i vizuelni dojam koji unutrašnje i spoljašnje uređenje bazena ostavlja na oko posmatrača. Kada govorimo o spoljašnjoj komponenti koja vizuelno određuje bazenske površine, jedna od ljepših obloga su mozaik pločice. Mozaik se uspješno integriše u bazenske prostore, daje im živahnost i čini ih luksuznijima. Kako je dizajn bazena evoluirao od jednostavnih pravougaonih oblika u bogatije i oblikom komplikovanije forme, to je dovelo do ekspanzije mozaik pločica, pa novi dizajn ovakve keramike u potpunosti danas odgovara savremenom dizajnu i potrebama bazena. Mozaik u bazenski prostor unosi specifičnu ljepotu, a snaga efekta zavisi i od veličine površine koju zauzima i od tipa i boje mozaika. Ako je riječ o staklenom mozaiku, ovaj materijal ima mogućnost da reflektuje svjetlost i na taj način da diktira nijansu i boju vode u bazenu. Mozaik pločice dolaze postavljene na mrežicu. Zbog toga su fleksibilne i s lakoćom oblažu ovalne površine i okrugle stubove. Velika prednost ovog materijala je u tome što se može sjeći po želji, čime se dobijaju listele koje se savršeno uklapaju i kombinuju. Jedan od provjereno pouzdanih proizvođača mozaika je španski Mosavit, a njihove proizvode na naše tržište moguće pronaći u salonima keramike kompanije Cerovo širom Crne Gore. U toku ovog mjeseca su u Cerovu pripremili specijalne popuste i cijene na određene mozaike koje svaki bazenski ili kupatilski prostor mogu učiniti jedinstvenim. Bazeni, saune i kupatila su dragocjeni prostori koji mnogima u svakodnevnom brzom i napornom načinu života predstavljaju kutak gdje se mogu opustiti, biti aktivni tokom slobodnog vremena i gdje mogu njegovati vlastito zdravlje. Efikasna hidroizolacija i keramika poput svevremenskih mozaika su ključne komponente koje mogu da unaprijede funkcionalnost, obezbijede trajnost upotrebe i uljepšaju izgled svakog savremenog unutrašnjeg ili spoljašnjeg prostora.